كرم مرحبا 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 اسكي قرب نقربلني عقا نيو كمبيوتر غير زلخو من البات دمص صبا اسمع على دي اي نو قل عينت سئله كمان يمصالو alright اسكي تشيك برو صبو اسمعكم على دي got my old computer نا 4 عام زغبرت كمبيوتر already قاريتنا يالنا anyway let's back that قرم هجخ قرم اتودي where are you يا بورتافيلو لما عند جرين كاين له كلنا اسكي لمي جست قنص الله كذا what is this what is this okay I guess كم زيادة حش مثلا let's see alright let's find out okay سلام 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 داق ما يكون قاعد حان مصاخمنا وحاوشة education حوات this is a big news we have a big news about Tesla and then other economists مالتي مجمرة so بمقصال welcome نتوم تمزجكم زلهم تمرتي مسانا أحوات بقدامي سنبس نبرنا initial وكا قدامي أخيبا كتسافو زي كالكم زي تعاملكم already ور حادث لنجمر كلاسنا تتنقعوا كي حالفكم مالتيو so I don't know telegram بزح حيتكاتل لهم مثلا بزح حسابات so welcome again كلاسنا خور حالينا هنجمرت صبو غيرنا هنكيدنا so this is عمبابا مس إلا لما عنت عمبابا okay مجمرة سلمنتاي ماركتنا هايكون overall market is not only up Tesla مود على 5 Tesla is going to be big مود على 5 why market na high coin نزل بالحتة شركة جبري everything أنا بزيز جبر ويكاد زبلو قلنا oh my goodness Google can like to record this deny this I don't need to record this okay Google hold on guys I have this kind of no we don't want this record okay hold on this is what I did in practice all right let's allow that okay حافظة كل شيء let me try that I hope it's gonna do now yes thank you all right we got it finally all right sorry guys حداش كمبيوتر نيا وربع قرقر هنير all right why marketنا اب كوين لما عندك قدمنا سي ام بي سي خرينا حوات what is the CNBC in the marketنا انت يبزلو قدمنا نريمو so look this all this okay let's start like I know down is not happy but the down but the good is happy كونتن S&P index Nasdaq Russell the Celestian index the aton mostly this is the small cap company the all tech company is the S&P خا بمولو like you know لعل حمش بيز ثلاثة كامباني حيز زخارج زل سلامنتاي ماركتنا هاي كوين نزبل خمس أيام عبدي واي ماركتنا هاي كوين نزبل حتى لم يصير فهاب قرأت على شك قبر لنا حوات عبدي اوكي شرع الله ياس good سلامنتاي ماركتنا هاي كوين لو نزبل حتى مجمرة CPI إنه كده CPI report إنه هري سيرش قبر الله حوات ذكرت مهار وصل زلكم عليه CPI report أبي إذا خير أنا نتلكم إني this is what I got the Bruce statement مالتي أبزي أنا هنكيد مالتي so look this CPI report هنا PDF اللي نكفته أنا أبزي this is our CPI report مالتي
Okay, what happened CPI report? لما عندي ناي inflation ناي زقبابة reportنا December 10 فرعان Eastern time رخبنا مالتي. What is our CPI report? Okay, why market na green coin? Because am I صباح الله خدو three ولا دخلنا ناي CPI report please Robiel I need to help in here. Okay, I got it. So look at this CPI report three ولا دخل ما نزل زي مال. نحنا نجارات ناسي كميلو وسيخو أي وسخن زقبابة إن أنزل يا وسيخو كو 0.3 وسخ غيرو أب نوفمبر نايورح 10 حدا CPI report نزل دسبله ب 0.3 نجاراتنا وسخ غيرو هو وسخ غيرو جن نوفمبر كساب زخونه نوفمبر كل شيء حائي حوات نوفمبر ورح 10 حدا هوليدايات ولا نايورح 10 خلطون هاي وقتات نبرت أزي إذا خبر وسيخو له ስለዚህ እዚ ኣብ ሙሳኻ ብዙሕ ሽግር ኣይፈጠረትን እንታይ ዳ እትቀንዲ ነገሩ ንሕና expected ዝገበርና ንሲና what is our expected calendar ናክንከይድ ኣሕዋት calendar look this most important okay Wednesday so ንሕና consumer price index ማለት CPI ነገራትና ንበልዖ ንሰትዮ ንካረዮ ኩሉ ነገራትና ብኸመይ ወሰኽ ገይሩ ማርኬትና ተጸበየ ነበረ ወል ስትሪት 0.3 ኣብ ዝወርሕ ዚ ወሰኽ ገብሪ 0.3 ካወሰኽ ገይሩ ኣይመልኦ ነበር ሕራይ year over year CPI 2.7 ተጸበየሞ 2.7 ረኺብና ነገራትና ብሓፈሻሲ ኢንፍሌሽን ሲ ብ2.7 ዓብዩ እዚኣ ነዚኣ ፌደራል ስደድዋ ዘሎ ክንደይ ክትከውን ያሕዋት እዚኣ ከባቢ 2% 2.7 ኖርማል እኮ ኣይደስ በለ yes very normal ማለት core CPI بزيكا مقبل ندادن 0.3 تطبينا 0.3 رخبنا أنا core CPI year over year نعمت ملو بزيكا مقبل ندادن 3 تطبينا 3 رخبنا سلازي ماتش غيرنا وول ستريت تطبيو ريبورت نحنا زرخبنا ريبورت سيرفي زرخبو ريبورت لما عندي ماتش كينو so that is why نحر in detail دليهم يا المهرة احوات زي حدا بحدا بزخن كيد نخلينا detail كيد نخلنا all foods نابي كمس أكو مسيركم special shelters ناي جزار look this جزار we are last month ab October اور حاسرته بزيرو نتبي شو 4 وسخ غير نير هجي بزيرو نتب 3 okay better مانز over مانز sorry year over year نعمت ملو نجاراتنا ناي جزا خراي shelters ناي مكراي مالت ب4 نتب شو 4 وسخ غير okay transport and service بزيرو نتب 4 وسخ غير نير ذا حلف ورحي ورح عسرته هجيجن بزيرو نتب زيرو أي وسخر شو 4 نتب حدا this is good news medical تنزهايس تنزل medical service 0.4 وسخ غيرو هجها 0.4 ترعي وسخ غيرو اب نوفمبر مالتي still نعمت ملو 3.7 so ابزي negative ترينا deflation positive كن ترينا that is okay مالتي so ازي in detail ምናልባት new cars ክርኢ ንኽልና used cars and trucks እንድሕርኢና ይሕዋት ነገራትና ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብ2.7 ወሰኽ ገይሩ ነይሩ ሕጂ ግን ብ2.0 overall year over year ክንከይድ ኮልና ግን ናይ 12 ወርሒ ወይ ከዓ ካብ ዝሓለፈ ኖቨምበር ክሳብ ሕጂ ግን ኔጌቲቭ 3.4 so ማርኬትና እዚ ሪፖርት እዚ ኣሕጊስዎ ኢና ንብል that's why ብምሉእ ትሪኦ ዘለኹም እዚ almost green ማርኬትና እዚ ተረኸበ ሪፖርት happy ኮይኑ ኣሎ صباحك أنا أزر ريبورت لنا ناي PPI مالتو صباح ده هنقلت أخمسة so إزي أمريكامنا ماركتنا تحققسو ماركتنا بحققسو stock marketنا نهلكم almost S&P 6084 it's up today 0.82% 0.8% up جيرو لما عندي good Nasdaq look this Nasdaq all times high يا حوات Nasdaq all times high in the 52 weeks زي لو ما عند راح أبجر 1.77%. What? Yes. Market is happy today. So ناي صباح PPI إن أنت بذلنا. قال أنت أنا هرزلنا bonds. Okay bonds 10 years زي أقول لك حزله يخم 10 years why green coin هذا سبلا yes bonds 10 years green coin زلا I know federals ab December 10 rate cut كجبر مخانم بلنا so سقاب شعي انجايز قبرو زلو بحاجة يكونه نهلكا treasury yields moved higher as attention turns to next week Fed meeting now next week زمتس December 10 شمنته زمتس now we turn خوين زلو ازخا ولا حانت تساقا ما يكونه it's gonna be down مالي okay بزز رخبنا stock marketنا تبقوا علنا قالوا تبقوا علنا consumer price index مهنات نايزق بابا تبقوا سلز رخبوا according market تبقوا سلز رخبنا فدرال اوكي CME فد انت خمص انا خلي look this حوات نابزي انا خمص
سكيت مع شاركوا لي يرى الله خدو بليز او اوكي يرى الله خمس اوكي سو فد زيادة نتصبح زلنا بيج داي ديسمبر 18 اوكي ريت كات نتصبل لنا نحنا بسن كولد نجاراتنا هاي مبالو هاي خوننا له نجاراتنا سو ريت كات نتصبل لنا احوات ولدنا كقنس كخل اللو كابز زلو نتحتي 94.9% ولدنا 0.25 ريت كات قبريهم ديسمبر 18 واو فدرالس ويكا جرون باول مصيوم ابز مص سومن عدد 18 سو دحري شوعات معالتي 0.25 كقرصيوم فيدس فاند ريتن هجيجن 4.5 كساب 4.5 له انتي مالتي زي مقرا ايزي ماني نا ماركتنا يمصال حوال قليل ገንዘብ نا ماركتنا يمصال نحنا كنشمت كنغز كنعدك whatever غزا مكينا كل نجرنا ببنك جرنا خنجوز نخل نجرسي ولدنا عند حسرة يحسر على ليبلنا على تكنيكال. Very good. This report is I gotta check. أبدي أcheck ناقور كي حوات. This report is very good. So إذا أنا تتبين عندنا. Okay. Yeah. So on top of that, مالت دحر ديسمبر ناي مودا دحر ديسمبر ناي مودا تا ور حدا جن بعلو بعبيو. Yeah. ترامب سلازم مصانا نزي ترامب نزي كقنس يزغوي زلو اوكي ريتنا انت يمثل از اوف ناو اند حرينا ريت اوكي ምናልባት ተሂባትና ያደነው አብቲ አንደ ጥቅም ዩजुዋሊ ሬት አፕዴት ተሂባትና ዳ ኮምፒውተር ይዚ አለ መደታ እንዲያዘላ okay I hope I'm going to get this easy oh I got it good I got it all right thank you so rate na 6.8% አሉ ስለምንታይ እንትልኩም እዚ አንታይ ራ ስለምንታይ ወሲኻ ደስ በለ yes because treasury bond ወሲኻ treasury bond ካንታ ኮይና next week ቁልሕ ትብላላ ንጅሮም ፓውል ማለት ንፌድስ ሚቲንግ ካ ማዓስያ ንህለኩም እዚኣ ማለት this is December 18 yes ከቆርጽዮም ወላ ሓንቲ ችግር የብልናን ግን why treasury bond ሃይኮን ማለት alright this is overall ብዛዕባ ማርኬትና why እንታይ ኮይኑ ጽቡቕ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ኢንዴክስ ብሙሉና ሃይ ዘሎ this is our main report ማለት በቃ እዚያ the main report yeah of course crypto should be crypto 101 كما ናይ ግድኒ ማለት እዩ ጽቡቕ ሪፖርት ኢና ረኺብና yeah crypto by the way crypto let me say something crypto 103 104 ክትበጽሕ ትኽእል ግን sell off ይበዝሓሎ ማለት ምሽጣ ብዙሕ ይበጽሓሎ ክሪፕቶ ቅድሚ ትራምፕ sell off ወጻሎ ትራምፕ ስመጽ it's going to be another history ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ትራምፕ ኖሚኔት ገይርዎ ዘሎ ናይ ክሪፕቶ ፍሬንድሊ ዝኾነ ሰብ ከ ኣብ SEC very good crypto next year maybe more than 110 or above in a hurry abs ድመጽ ዓመት ማለት እዩ sell off ክህሉ ዶ yes ክህሉ ይኽእል but this is good all crypto is great right bitcoin is arab all crypto is green man ahwa all is in all because what overall inflation November inflation data why cryptocurrency rally why bitcoin taking 100 and above because of the inflation data which is inflation data what that's why we have this data that's all so ስለምንታይ ሙቭ ገይሩ ማርኬትና ብሰንኪ ኢንፍሌሽን ንሕና ደግን ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ወሪ አይንኸውንና ንሕና ሽግር የብልናን ይዝብለና ዘሎ that's all right I hope you got it በዚያ ትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ጽባሕ ከ ናይ PPI ኣለና ጽባሕ ከ እንታይ ፕሮዲዩሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት እዩ ኦኬ ሎሚ ካብቲ ንሕና ከም ኮንሱመርስ መሓንሸሽ ትኸድና ንገዝኦ ኣስቤዛ ወይ ከዓ ነብሎ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ዘቕባበናቱ ጽባሕ ከ እቶም ካምፓኒ ኸይዶም ዝገዝኦ so ጽልዋ ሎሪ ናይ ጽባሕ ዋላ ሕማቕ እንትኾነ እና ብዙሕ ኣይኮነን እዚኣ the most important እዚኣ ኣተቐንዲ ኣገዳሲት ማለት ስለዚ እዚኣ እንኳ ሓለፍና እምበር መሬት ዲሰምበር ሬት ካት ክመጽ ካብ ዲሰምበር ምስ ሓለፍና ወር ሓደ ክመጽ ወር ሓደ ትራምፕ ክመጽ ባይ ኢንፍሌሽን ክመጽ ይኽእል ኸላይ maybe yes so why marketna ዝብል ሕቶ መልሱ ክንህለኩም crypto is why because of November inflation data all of them bond is why yes ጽቡቕ ሪፖርት ስለዝረኸብና ቦንድ ፈሪህሎ ትሬጀሪ ይልድ ፈሪህሎ ምኽንያቱ ፌድስ እንታይ ክገብሩ እዮም ዲሰምበር ሬት ካት ክገብሩ እዮም ማለት just everything gold is I don't know why gold kind of high I have no idea ማለት ስለምንታይ gold kind of 1.29 increase ገራ ዘላ well data feels fair rate cut is optimist okay እቲ ዳታ ረኺብና ያዘልናሲ maybe
Fed rate cut they كجبر يخلي now come on gold it's gonna cut it for sure زي أنصار يخجل وأنصار inflation مالتي so yeah let's move forward with the how بينا هنكيد كابونا بتسلا إنا هنكيد حوات the great company ever Tesla stop let me say that not personal finance بزعبا personal finance هيزارون زلو هاني تسلا بزعبا تسلا خابزبل أنا almost I don't know عامة نقلن غير خوني زبل بوغاني أمور لعل مرزان لعل عامة يخون بزعبا تسلا تزاري بالله حواته Tesla is it has strong زخونت company this is not personal advice or not personal finance مجمرة اتن company توافرون ويكا single company توافرون تروليو ببعلوكم بحلافنتكم بونتكم كتقولوا إدلي أب تسلا جن I am more heavy كم دس بلا بزح شارع لأن بعقمي مالتيو I am more heavy بمولو تطبق زخونة rate of return خالنا as of now مالتيو تسلا علامة هنا إذا بعد عملت كشيء دخل بلا no I said in 4 years maybe I will have my target hit كجبر تسفال لني yes do you invest كال yeah I do have some Nvidia كال ETF like index بمولو نيرني بمولو شيء أنا بتسلا تقليل هذا الله can you do كال risk زي أتوصلوا أبدلي سبتيو but I do أنا جن every single قاح خمسة أجر الله مالك index نيرني ETF نيرني بعد كيكو نيرني بمولو شيء أنا بتسلا رح أتيز الله so كم أخذ قبره أنا محت أنا كمين هاتكم وسانلو نحن أبتسلا especially the next 5 years أبي إمنة علن okay that's why فكاسي ناي تسلا كل شيء عدم تسمعلي تسلا today only alone 5.93% أبجي رح واتلاي 5.93% so تسلا all times high نعنا شجراتنا نبرت 414.4 قدم 3 عمد زرعنا يا لما عنتي نعا بريك غير حليفاس 424 next step نايتي هجي تسلا 435 easy so maybe تسلا هجي كمزي high profit غيرات سيل كله yeah profit taking كله يعوان profit كله يخلي maybe صباح نابر 400 جزء خري أنا خلنا تسلا انت خدت كاس 375 كري أنا خلنا كابو حامي ما انت بلد كاس 373 كري أنا خلنا أبزين دحر بزيها if I have money buy just opportunity already نوتي all times high زنبره نقدم 3 عامد نكلت شحن 20 حدا نوفمبر كلت شحن 20 حدا زنبره أبتجي أنا شيء أيوة مالتي like تسلا راح يكون نيرني شو قارب استفلا لي كمباني نيرني شو عزنا بري لومي جامب سلز جبرتو 420 بس يحاسل زلا صباح 400 تكون تخليها دحر صباح كم خون خلي any news جن already we have some big number now so نزي big number already ناقو نابت resistance ساخت بزح ياخذ سعر مالتي نابت 420 ناخذ سعر maybe زي ولا حنت نيوز تزيلو normal market ناد حن دحر لكم كنت كتسل تخل after market نهلكم already kind of negative but it's not worried من يجبر كاني مالتي so Tesla is all times high مجمرة نتم تسلا investor انقع حقوسكم ننوي حولد جبركم من طليهم أنا كوا حولد جبركم I don't want like حسيت لني هنا الشيء تقدم inflation مس high مسكونه rate قارت مسكونه شو عشت ناوتين هنا كابو أي أتهم أبزه جد حري أتي مالتي so كابو حولد جيركم وتصني حكم زلهم سبات انقع حقوسكم already حليفة high coina market congrats boom alright why تسلا خو مخينا تسلا بعبي كل تشحن 25 بوزح نجر نصبل لنا حوار روبو تاكسي بالاوتونومس بل كل نبلن مالتي كل شعب بزعما تسلا فيديو تترأي لي مالتي قال سبيسيفيكالي لو ما عن تسلا منتاي هاي كوين عند تسلا حدا ابزخ نرئ نخيلنا مجمرة اب ناي تشاينا as of now so اب تشاينا تسلا سايبر تراك approved gero malo ma عندي so in China Cybertruck got approved all right let's get it that
All right, this is one of our great news ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ great news ነበረ ማለት እዩ ካልእ ክንቅፅልና don't worry. Like if you read this article ቅድሚ ሕጂ rumors deny ዝኾነቶ Cybertruck received like ኣብ China Cybertruck received እዚ today's God approved it. If you want to read it ከተንብቦ ትኽእሉኹም ኣሕዋት very easy. So today ሎማዓንቲ Cybertruck ኣብ China ክሽየጥን ክትስራሕን እያ. Wow, great news. ሓደ ሕዝኒ so መጀመርያ ኣብ China ኣሎ ካልእ ከንታይ እዩ ናብቲ ሶርስ እንዳምፃኹም ከምፅእ ስለደሊ ኣሕዋት why is this ኩሎም analyst JP Morgan በል ኩሎም ብምሉኦም mostly let me get with Tesla ቴስላ like ካብ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ጀሚሩ already ትንሕና ሓሲብና የነበርና ቴስላ ካብ ሕጂ ነው ሸራ ከባቢ 400 ክትበፅሕ ኣለዋ ሓንቲ ሸር okay everybody JP Morgan በል ባንክ ኦፍ አሜሪካ በል everybody ዝብሙሉ ሶርስ እንደሕዛቢኩም just summary ዝገብረልኩም ዘለኹ ባታኒ ብምሉኦም ታርጌቶም ናይ ፕራይስ ናይ ቴስላ ንሓንቲ ሸር 400 አንድ ኣባብያ ንኣብነት ግሬይ ብላክሲስ እንታይ ብዘሎ ቴስላ next 478 ብላሎ okay 478 maybe ولا 435 እንድሕር በፂሕና ፀገም ባህለን ብምሉ ኣብዚ እንድሕር ኣንቢብና የሕዋት I read this ብምሉ in detail ዘንብቦ ማለት እዩ so by 2025 almost EPS 3.30 ከኣትዩ which was the highest in the 3 years adjusted EPS so that's why he's guessing 478 ክትኣቱ ትኽእል እያ now next stop in Amzala maybe at the end of the end of like Q1 ድሕሪ 3 ወርሕ ክኸውን ይኽእል እዚ ናምበር እዚ ምክንያቱ FSD ኣሕዋት ላይሰንስ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ ዲል ክገብር እዚኣ ta full self drive this report is a big report virgin 13 ወፂሎ እንደገና virgin 13.5 at the end of the year ክርኢ ንኽእላ so technically ሓደ ሰብሲ ta መኪናስ ብዘይ ሰብ ባዕላ ክትዝወር look this expected 2025 نهلكم ابزي 2025 በቃ Tesla by the end of 2025 were like you know unsupervised FSD ክንሪና like in the middle of that ካልእቲ ናይ Supreme Court ዝኸይ ዘሎ ምስ McCormick ምስታ ክስ ዘሎ ናይ Deuter that's okay እዚ ቀጻሊ late of 2025 ruling ገብር ይኽእል ይቀጽል ድሓን ፀገም ኣይኮነን ማለት ካልእ the good news Tesla by 2026 look this out by 2026 like maybe robotax full serve ክትመጽእ ትኽእል we are ንጽበለና ካብ 2025 መፋርቕ بمولو انت زي ما زي 2025 مفارق ካብ 2026 ግን for sure robotaxi መጽያ ግን እዚ ክንብል ኮለና we are expected መፋርቕ 2025 ካልእ ከባቢ ሽሕ ዝኾኑ robots ወይ ካ autonomous ከባቢ ሽሕ ዝኾኑ next year 2025 ካ ክመጹና ንጽበለና okay so እዚ ኩሉ good news ሒዛ ኣትኸይ ዘላ ተስላ ናይ ቻይና ንብል ነርና ናይ ቻይና approval ርኢና كلهم اناليست JP Morgan بعلم لعل 400 بانك اوف امريكا لعلي بقى نسا تزلعلتنا اي في ماكينه قال another news كا 5000 واي تسلا 5 خينا all right GM Cruise all right this is another new tool እዚ general motor vehicle na general motor but like cruise በሃሉ ካምፓኒ እዚኦም ሮቦታክሲ ምስ ተስላ ዳርጋ መዋዳደርቲ ነይሮም ይሰርሑ ነይሮም so እዚኦም ብትማሊ no more نحنا robotaxi ክንገብር ኣይንኽእልና we have ኣቀዲም prioritized ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኣሎ ካልእ ከነቀድምና ሕጂ robotaxi ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ብምባል ሓንቲ ተወዳዳሪት ካምፓኒ ምስ ተስላ
ማለት ولا big ተወዳዳሪት ዘይኮነት ኣይንገብርን ኢላ so another good news ኣሕዋት so እዛ ካምፓኒ እዚኣ according to maybe at the end of the time ምስ ተስላ ሽርካ ክትኸውን ትኽእል እያ ሮቦታክሲ ንምስራሕ ማለት this is great look this is great articles እዚ ትማሊ ወፂ እዚ ብሙሉ እንብሎ ዘለና ካልእ articles let me go with this why Tesla is up ኢና ንኸይ ዘለና alright ካልእ another one like too much right this bele it's a lot yes it is a lot I'm sorry why Tesla is up ብኽንያት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና model okay can I type this no I gotta stop this okay I cannot stop type قبل كل خطأ أبين موديل كيو تبهال كام خاناي تسلا حداش كا تمت الله my goodness what is this sweet نجر بزعبة تمت أنا زارب ذلو خوات أنا بزعبة زحالف ذلو أيكو تنزلوا أنا like let's do this Tesla Model Q is reported مالت coming in the first half of 2025 okay እዚኣ ሞዴል ኪው ትበሃል መኪና ናይ ተስላ ትሪኡ ኣለኹም ክልተ ብቅድሚት ክልተ ብድሕሪት ዘለዋ እታ ዝሓሰረት ካብ 25 ክሳብ 30 ሽሕ ዋጋ እያ ዋት ደስ በለ yes ተስላ usually ሞዴል Y ሞዴል 3 ካልእ ዘለዋ ዳርጋ ናብ 40 ሽሕ ኦርድዕሉ እየን እዚኣ ግን ታሕስርቲ ዓቕሚ ናይ ሰብ ኮይና ትመፅእ እዚኣ ኻ FSD full self drive እንድሕር ተገይሩላ ብሰይ ሰብ ክዝውር እንድሕር ትኽእል ኮይና ሓደ 4 ስድራ ዘለዎ alright أنا نعاونت 5 رئيسية مالتي right أنا خجز أخل 25 شحبان دي بعلا زويران أبصرحنا نقلنا تبصحنا مالتي 25 شحبان everybody gonna buy this especially FSD خا install مسكونت ناب آتي virgin series بحال الله so everybody نزام مكينة دي أخجز أدخل قمت الله so this is another great news do you want more extra more دليهم كلا دليهم more another one okay Tesla ab China ab zelana December it is ببزح شيء الله high demand له أزي high demand so مودعتها زور حزي ويكا مودعتها Q9 هجي Q4 لعل حموشة مئة شيء يخونا لعل حموشة مئة حموشة مئة عصرت حدا شيء يخونا مكاين كشيء أي ويكا delivered خونا so Q4 صبوا زخون report هنركبنا okay I don't have like Henoga no I'm not I believe in Tesla I believe in Tesla just yeah this is me Malit I seen it the number أنا أنت أزرز الله تلك أني حموش عملت أزرز الله أزغل روبوتاكس مسمى أزغل أوتونومس مسمى مالت ده حموش عملت تسلا بزن لازلنا شرك خونا يكلني I know invest wise make sure that I am like all in my hand قال نقدر نحرقينه أب إيدا إكشوت أم عليه تخلي جن look this look this oh, yeah you got the money they got the money to spend لعل 3 billion هون cash on hand alone they are big look this I like that been holding ever since the split yeah I like that thoughts on the emotions Ambassa this is the money this guy he make good money no wallet does this all times high in the hermits it's a good time to buy he's right not personal finance but the feature is let's look at the feature what the feature إنه هنجز زلنا تسلا مال hold خد قبل زي تخل الحركان كان يحموش عمد no don't just go right away مالتي okay so إذا كله report إنه بيوت نحنا that's why نحنا تسلا أبزر أنا بس يحزل على مع أنت مالتي it's just up almost 6% today only today Allen almost 6% up so نبتعنا خلنا للصحوات today Allen almost 6% 5.93 up مالتي هنا نبذل نحوات look حوات رايو نبت calculator كلمة زينة
نحنا زي نريا زلنا let's say sorry doctor I'm gonna block قبرك يا doctor I'm sorry so إذا نريا زلنا نحنا let's say how grow Tesla what I like to go 5 years Tesla always look me قدم حموش عامة تسلا خندي نيرا 23.89 هجي خندي الله almost 424 so let me go this I'll do some calculation 5 years from now okay كم ودا تصبح دسبلة تلكم أنا خاون لعليه تصبح I do expected more than what هجي زلاتو that let me go this let me do this calculation okay اللي شعت هاني فلتا calculator أجي أخن أتينا زي عندها جنايز الله هني هو ده يتصحف إن دخون عندي I don't like that okay ROI يا كلن كوت أني ليام okay I hope I got it now so حموش عمت تاي تصبح حموش عمت كمينير إن كرر مجمع حوات مالت هجم مزخلو بزح نجار مزلو product وكا حدش نجار تسلا 23 سنة بخندي نيرا 5 years ago إنا نزلنا لقتي صحوات 23 سنة بسمنا نشعت نيرا أوكي حزني نت بسمنا نشعت as of today كندي كوين الله تسلا 424 نت بسبعين شوعتين so is it 2019 new 11 قبرينا 2024 تسلا أبز حموش عمد كابز حالة خلتشان 10 شعتين كساب هجي عمتاوي 7 نت بسمانان كلتن تملا سجرا إذا هيستري زي أخد دقم تخلد أي تخل النازنز مثل حموش عمد تلكمني to me not personal advice or anything education track توصلوا له الدل بزيا yes I am very confident كابزن اللي عليه تصبح جن very confident yes بزخل product نلو زلنا so نسخة 50,000 هجن دحرقتي خا بزاز الله تا برايس كندينا تملا سيلنا 7 كلتن اوكي 7 بالثمانين كلتن تيلنا قال نقر كقاطم خلي up and down so 5 years ياخذ كيد yes 5 years نهلكم ابدا 5 years ده نمبر دي علينا كيد so انت حمكه ما نزل خا قرب وسخ حمش سامي تقال شيء وسخ هاي you will have about 2.5 well history نيروس كدقام يخيل يو إذا بتزلوا خانه حوالي كابز كله نريد أنا إذا كله حدش تمسأله I know بزحت الله مدي no كون يكلني come on I was saying this مئتين قلم كلها تسلا بالنير 150 قلم كلها تسلا بالنير look this كساب هيجي كمان عند حر investors قبل نيركم كساب شعو معك profit غير واتس مالتي so do I yes I have good make money ما profit علن still I'm not done yet so look this أبز حلفة كميل كأخم تكبر قال ملك خونا يكلني إلنا نزارب نبرنا 150 قرش خلا by now I hope تردي أحكم تكون تسوى قبر هجي خارايو هيسترنا كن محموش عامت بزمت حموش عامت يرقام دو انت لكمني لعلم منم هجي خدقام روبوتاكس number 1 they كون number 2 autonomous ويكا robots number 1 big تسلا إيلان ماسك انتايلو ناي 25 تريليون زخونه ماركت كاب كله خمس غيرلو لما شكتا سورس نات كم بالكم إلان ماسك
All right, let me show you this. All right, look this. This is Elon Musk. All right, Elon Musk claims that autonomous robot could make Tesla 25 trillion company more than half the value of the S&P 500. S&P more than half of that. So 25 trillion in time عليه حوات 25 trillion كم من طايت رح ننزلنا كاب robots, just only robots. How about robotax? Maybe 3 trillion ولا 4 trillion نوصده ولا 7 trillion. Okay, تنحني الساون كاتي ود الله. Okay, robo taxi no. According, I like Cathy Wood. Cathy Wood. Anyway, I don't see her. Okay, yes, I got it. All right, I am going. Okay, here's the idea. 25 trillion robots in Amazon. Okay, then according to Cathy Wood, according to Cathy Wood, like robotax by like revenue by 2030 is one of the most important investment. We think that the robot taxi opportunity global will deliver 8 to 10 trillion in revenue. This is big. And her, I know she says revenue, but market cap 7 trillion in Dalanera. If we add 25 trillion, as in the بخمس ألف دولار زلهم 25 trillion in the her دميرنايو مسكباب 7 trillion 25 بلس 7 trillion 32 تريليون ኣብዚ ጥራሕ ኣለና ኦኬ ሕዝኒ 32 ትሪልዮን ብዘይካ ሕጂ ዘሎ ብዘይካ ሰለስተ ነገር ኣለና ሕጂ ሕዝኒ መካይን ምሻጥ ሞዴል ዋይ ሞዴል ላይክ ዩ ኖ ሞዴል 3 ሳይበር ትራክ በዓል ሰሚ ትራክ ብሕጂ ዝመፅአን ኢነርጂ ዳብል አፕ ንሪኦ ኔክስት ይር እዩ ሰርቪስ እዚ ኩሉ ሰለስተ እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ንበሎ ድሓን ወላ 3 ትሪልዮን ይወስኽ. So if we add that, almost wala 3 trillion we have 35 trillion. Is this 35 trillion in the herna outstanding share maqilna yo? Okay? Ni like 3.3 billion. Okay? Okay, 3.2 3.22 billion outstanding share alana. Billion in numbers. كنا زيرو لو مثلكم حالك كلت 3 4 5 6 7 8 9 اوكي 9 نمبر استحرق 12 نمبر الو اوكي 35 تريليون 12 نمبر الو 3 4 let's do this ChatGPT. ChatGPT no I don't have it in here. Damn it. Okay, let me do this 35 trillion divided 3.2 billion. All right, let me show you this. This is guys, it's gonna be ridiculous. Look this what. That's like sure ንፅበ ዘለና ማለት እዩ 35 ትሪልዮን like market cap ተጸቢናልና 3.2 ቢልዮን ካ አውሳኒ ሸራለና we will have is ንሓንቲ ሸር 10 almost 11
as easy as غير الله. I know salasalo عشرة كيلو. As it was like about maybe within 10 years maximum 10 years. Tesla it's gonna be about like 11,000 nahanti share. Yeah. I don't know. I got Tesla hopefully. I know. I like that. So ማይክሮሶፍት ዓንተ ትማሊ ትማሊ ትዊት ገይሩላ ይመስለኒ ሶ ባንክራፕት ኮይና ማይክሮሶፍት እንደን ተስላ እንድሕር 200% ኣብ እንድሕር ገይራ ኣብዚ ኔክስት ይርስ ይብላ ነይሩ ሶ like this how do you calculate 35 like by now 1.3 trillion ኣለና በዚ ዘለና ጥራሕ ኢና እዚ ዘለኻ upgrade እናገበረ ከይድ እዩ okay maybe at the end of the year መወዳእታ ዝዓመት 2 trillion ክርኢ ንኽእል ኢና easy مالسي at the end of the year كل تريليون كل خم نخلينا so how about at the end of the year دحين كل تريليون دحر كيرنا نسل 2 trillion نس دحر نسلسته 2 trillion divided by 3.2 billion what it gonna be I need 3.2 like this 625 at the end of the year next year Tesla شرنا كبابي 600 25 قرشات مصالو ማለት 2 تريليون دحر كوينسي almost 625 هكذا يا بي ratio لني داس بلا يا بي ratio احوات let me say this PE ratio ناي بعل Palantir Tesla نايزين تين company it is by the way let me hold on let me not billion not just dollar now cancel قبرالني and خبلا and رحت okay I don't need any okay 625 only trillion abzi arihum ka no desbele calculate ko khamzi nero khaytiblu no this is what I'm trying to say 625 قرشن حنت شرط كون تخلي end of next year 2025 is it end of 2025 that's what I'm saying according بزلنا 3 trillion دحر بصيحه بس زلنا اوساني شركه 3.2 بليون خون علينا مالتي so outstanding share or maybe back you know could go I don't think so could go maybe Tesla goes in since they are expanded in dagobori am khayzelo and abe khadislo zelo no so ግምታይ ግን ባይ መወዳእታና ዓመት almost ደሓን ንበሎ ካብ 625 ወፂና ዋላ almost 550 ክሳብ 600 ክትበጽሕ ከም ትኽእል ማለት as of now is like about 1.6 trillion alana 700 billion yeah of course it will P ratio is it's going to be high about 240 قلم كخون يخلي so Palantir رأي واحد what is the P ratio for that Palantir stack 380 it's good by the way back is green then I take company that it could be like Komukhana it's just normal look this what is the P ratio in here 366 what 366 in the Herbatiha P ratio it's gonna be a lot Komukh بس حيتغل ندا 240 قال in the Herbatiha screen so price now simple yeah EPS earning per share زروها P ratio كمتص يخلي so EPS end of the year maybe EPS like about لعلي in the her 4 أكباب متيو that's gonna be good so but you can buy to Tesla my they can كابزن ببكو كابزر أخو كابزن مهاروز الله أحوات كابزن I'm deep in Tesla مالتي like maybe 240 أكبابي in the her رخيبنا P ratio that's just you know EPS about maybe 4 goes on in the hermit it's going to be about should the same it's easy to count Tesla next year that's hard then I love the login comes locum it's going to be yeah could be down it could be down malahent it's not a big deal like all right so this is all what we have for Tesla so why Tesla up coin anazul حتى I hope you guys answer that كلهم analyst لعل 400 يقوميتهم مالو هذا كله تزمت زلخا بعبي ترامب مسألة كلته regulation FSD
full self drive ka low مخانو خا فليتنا لنا already كمصي لته FSD نبعلو change خبريهم هجا مودعات عمل زي فيرجن 10.35 خمصيهم سلسته بملو ريخم اخم نا FSD time if I can just open this X space I had it. I don't know. No, I don't have it in this computer time. My X screen, I don't have it in this computer. All right, so here we go, guys. This is my today's report. Why market high coin according CPI in time as near to Borahena, the hero Matsina specifically Kulan index Lementa high coin. That's where it is. So yeah, and that's what 400 شهر okay 4 شح علواني قال اسكبلني well if you have 40k this is man you blowing my friend Lily channel you blowing if you have 40k in Tesla what is your dollar average cost what is your dollar average cost how much you have that maybe 200 something because my dollar average is 250 56 50 something yeah because شيء تقل هجس لازم ادخلهم عليه but I don't want to tell how many share I have I have good. I have good enough. All right. I have good enough. But even my swim trades Gabriela channel Allah and Hogarmokum comes away list to come Allah. I don't want to sell it, but just keep growing. Keep growing but had له نفعته مهارينا هناس وين قايد شت قايلني I said go on. Let me share it to you guys this. Okay. I don't mind. This is like my swim trades قبرلي it's easy ነገር ማለት ማለትስ ከከሲ በገለመለ ወጻሉ ዝግባአኒ all right let me share this look this is my swim trade as of today only 2636 نهلكم ابلع لرايوا if you see that days P&L ማለት profit and loss ማለት as of today 2636 as of now እዚ ኣብ ተስላ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዝገብሮ ሕጂ እዚ ላይክ ስቕል የፅበያ ዘለኹም I'm going to sell it ድሕሪ ተስላ ዳውን ምስኮነ ክገዛ ዘን እዚኣ ዘለዋ almost 10,000 like about 20,000 ኣከባቢ እየ ነይሩ ናብኡ ፅሒን ዘለኹ just back and forth ሸይጥ ይለውጥ እዚ ናይ swing trade ዝገብሮ ይሕዋል this is what I'm taking ካልእ እውን Palantir ገብረ Nvidia ገብረ ካልእ ዝኽሰራና ካምፓኒት ምስ ኣለዋ እውን UPS ካልእ ዝኽሰር ኩላ ካምፓኒ ኣሎ this is my swim trade ዝገብረላ so why don't just sell now yeah this is my swim trade again I don't know I just let that go then let that stay still እዚያ ዕፀኒ ማርኬትና ዓንጠው ተዓፂን እዚያ ዕፀኒ ስእሊ ክኸይድ ይኽእል ማለት so almost 5.96% up here within like you know couple like I think so 5 days 6 days in the harina yeah this is was about 13.67 I think so 4 or 5 days أربعة way كل معلتين دين take this so this is good okay as this swim trades go now this is not my long term investment تحرلنا زي شيء ايه تاخبره خله هجي this ورد كتب لك والله تمليس يجوز ويكا Nvidia عند هاي تكون كده تمليس just all time high سلا زهرة تسلا I don't want to sell it this is بقى سو كل عندنا هاي tax season slabs هنا I'm gonna just I already collected a lot of أبو tax بزح سلا زخفل I don't want that كور حدا سو كبلاك كور حدا دن كور حدا شيء كلوت علني كوت إيه كال Palantir ندحر نيوز مسألة Palantir تجزء دن up 2% 3% كل شيء عن 2% دحر كيده up 3% إيش هذا مالي my long term is indifferent طبعا I use it M1 finance أو تبوظ هنا portfolio لاني let's go in on that this is my swim trade just learning options بهارا لازم مهارة له مالتي again welcome to Habesha Education we'll have a big fun so this is how we do this is how we invest this is how we grow let's grow together like let's grow together أحمد صباح نقوله أي سمعنا أي رأنا كاتب له هاي الرألو بريقس كجنزب يمتسأله as of today إذا جنزب زي أخم أخذ كبر كل خلتش حين شد الشميت نقولن لا شيء تقول دك اسكو عليه خيل مالتي ناي ورح تطيس أتي اللي خنا أبنت مالتي yeah next time جنزي just don't do this إزي أبزي كن مهركم كلنا ولا كن مهركم كلنا بتتمرتون
we don't recommend all this recommend አይን ገብርና ዝኾነ ሰብ እዚ አይገብርን እዩ ምክንያቱ ኣነ ስለ ዘለኹ ያ ናብ ካልእ እንዳተቀያየርኩ ከይድ ከለ long term እንድሕር ከይርካ ናይ 4 ዓመት ናይ 5 ዓመት 50,000 60,000 ሕጂ እንተእቲኻ believe me or not million is going to be in 5 years 1 million በዚ ተኸደ ዘላ ከምዚ ዝኸደቶ በዚ ተኸደ ዘላ 50,000 ሕጂ እንድሕር እቲኻ 1 million ታርጌት ታርም ትኽእል 1 million ኣብ ካልእ ከተምፅኦ ትኽእሎ ቢዝነስ ክትመፅእ ክእሊ ሪል እስቴት ክትመፅእ ክእሊ ኢኩቲ ክትገብር ትኽእል ዘሰላ ሓበሻ ኤዱኬሽን ብዙሕና ንምህር ግን opportunity now is here you go the door is open not only Tesla Nvidia is good Palantir is good index slow move كأتريهم S&P is good so that's all we have welcome and enjoy this is how we have all right let's see if there is any questions yeah it could be the same pullback I agree with that توصل emotion pullback كله يا اخوان pullback مالسي يا سيل كله ده يا كله خلي ما اسس بس سيل تلكمني I don't know معنات كلتا ነገር አጋጥማና حجي اوكي علت اسرا ترامب خاتينا اوفيس بايزو انا شيطان اندحر كينو اب قدمو شيطان شعو خاتلني هدينا ابنت ناي لايك ناي سويم تريدر زرب زلخو نو بزعبا لهم كلتا ነገር خو لي long term ما يكون زرب زل long term I think فون ولا داون يكون I think فون already we have good amount اندحر سويم تريد كتقبر كونكا علت عسرا ترامب خاتخلنا اوفيس اللهنا بكتلونا علت عسرا شعاتن ارني ناي تسرا لهنا بيقا لهنا سن كابوني نوزلو pull back نخل maybe حجون ابزي end of this month دحري ديسمبر 10 شمنته علت فيدرال ريت كات مسغبرو ريت كات تسلا is happy نابنت مالتي in general market مالتي in general market مودات زعمتك pull back نخلنا pull back مالت كن حوات ولا pull back انتخذ تسلا كاب زلاتنا 400 انت بتي حاسي still nothing already we got it high already كله تزمت زلو مالت so نتم سوم try to go bro yes pull back متصي خليم make sure انت عندك نيوز متصي every day رايو مالتي but I don't my انا هجسو كبله ግን كمتصي خليم كل شعب end down يحوات داون اندحر كيدا بحلفي around 10% اندحر تسلا داون رخيبكم ناي معداك نزبت اللي كان ناي مجزع مالتي 5,000 زي تقملن 2,000 زي تقملن 10,000 زي تقملن buy more shares let that grow then تعبه قصيلها انا زرتين قلب داون اندحر اخا if you have money go with it مالتي نياتو انا focus with كساب 2,030 زلو جزت نابي كتمرحنا خم تخيل تسلا we have a good bright view لنا so pull back خلي معلش I know I got you but I'm okay with it I really enjoy with it I just put it all my money in Tesla I'm okay with it I'm okay with it but I agree هنا غاز بزلو بتخكلي like as a diversify كتقبر اب استفلا لي خطوت ولا yes I am by the way you know I'm really set على business على just اب stack راح ناب specific ناب حنت كمباني زلو خمبر I'm already in all over مالتي but thank you I like it that's a good message this is great message don't do that like have had a stack كتقبر نص somehow break تقبر تخليها تسلايد so you're going to lose money of مالتي you're right not CDF I تكمل يعني trade قبل كله no not CFD sorry CFD I تكمل يعني I don't do that CFD mostly up like UK زلهم قالهم تكملوا we don't use that just simple buy and sell news كمز كله خالق كمز not only تسلا راح يكون كنا قد أم هيج تسلا جزء الله جن تسلا راح يكون كنا على trades قبل not only yeah S&P is available too no you're right yeah that's what we are correction كرنا خلنا هوات I am very positive correction نايت أصلا خلنا خلنا almost 10% down كرنا خلنا مع أستري أنت لكم مني up Q1 دلا next year كرنا خليه kind of كا فرق كا نمن تاي ترامب سأتو خان أي FSD regulation تحققت كا غلطي فند حرامتي وخام maybe not مخنياتهم ولا correction كر أنت بتناسي
Q1 500 بصيحه correction اب 450 تتملست doesn't make any sense to me. It's not. Though it is متص ዘሎ view, it is متص ዘሎ قلولاو ن correction ኣይኮነን ናይ ተስላ. Like 7% correction ክልተ like 4% 5% ክርኢ ንኽእልና ወላ 10% ክርኢ ንኽእልና. ግን in general market correction ክርኢ ንኽእል ዶ? Maybe yes. Up Q1 ቁጠባና recession ከጋጥመና ክእል ምክንያቱ ኣዝዩ ተመጢጥ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ too much S&P መዐቀኒ ናሕዋት S&P ልዕሊ 29% ይኾን increase ገይሩሎ ብዛዕመት. This is too much ብጣዕሚ too much ነግረኩም. Yes, correction ክርኢ ካሊ. But I don't know. It's very hard to say ማለት. Yep. Tesla is going to be up and up just like Palantir without the stop. Let's see that. Yes, that's correction. It's a big again correction. It's a big like 500 بزحنا 400 تتملست. We got 450 بزحنا 400 تتملست. That's not to me. It's not correction because we are seeing now. Oh yeah, مالت جنزب تزيلنا. صريحنا بزخنا قطينا. So buying opportunity خندلنا. Yes, خندلنا خلنا. لكن long term من حركمكم حوات تسلا بزجزة زي حسري هذا الله. Long term من حمش عمل حركم it's very cheap now. أنت بخلق قبلاني راينا almost 600 something مسألة نيرو. As long as 2 trillion market cap in the حربتي at the end of the year, Tesla is going to be about 600 or something. مودة أنا عملت كل شيء يسرح مش. 2 trillion كتبت صح تغلق يا 5 خدز الله كتبت صح. وصيب أنت زي بتصحها. It's fine. Just buy it on hold. Just don't sell it. يا كاشا بانكين دحر قالك I don't know why Lily channel you are our friends in here. مالك I'm not speaking personal advice هيكونن حوات مالك business لكم business مسارحي صبوي profit ترخب لهم كيني أوجن cash up CD a bond it's not time هيجيكونن like we are shifting up rate cut in the حرمت سأليو in the قرص يخد اللو تريم علىهم we are shifting ناب risk زلوا stacks نحن كريجي then شعو inflation تترأي قرصو مش جمرو sorry كوسو مش جمرو then we can shift out sell شيتنا خا خلنا وصلنا خل that's what I did 2021 هم قرصنا مش بقول I have to sell out by real estate مالتي so that's what you have to do so always to macroeconomy is مرحنا نحن هجيجن the vision of macroeconomy is Trump big ነገር ይዝመጽ ዘሎ حوال ነቲ interest too much ጌርካ ያለካ ትቆርጽ ኣለካ that is the most important حوال ትማሊ ቪዲዮ ሰርሕ ነረ ከብዓቢ 7 ትሪልዮን ይኸውን ገንዘብ ሆልድ ኮይኑሎ ፓርክ ከምዚ ማኪና ፓርክ ተጸጊዕሎ ኣብዚ ናብ ማርኬት ፎሎው ክገብር ናበይ ስታክ ክኸውን ይኽእል ሪል ስቴት ክኸውን ይኽእል whatever business 7 ትሪልዮን ይኸውን ሲ ፓርኪንግ ገይሩሎ ተቐሚጥ like investors hedge funds ሒዞም ኣሎ all نابي إخمت وجه سام ناب تسلا ناب ريل إستات ناب قلة مالي so is many تبدلوا ترامب تاي تبدلوا ريت ملا أنا ملا ناب تحت جوز خور دلوا this is simple so تو وقتنا خلنا نعزل نحوات I will blow out مالت I'm gonna say مالت كم ده خم حبش عادي كشير كن زاربنا حما قال له كنا تات حما قال له أنا ما عليك شيء أقول له خشيت أقول له خبلي yes صح حما عنده حركوين مالت so هجيجن I don't see any naibek any for his بهلا يرزق له خمدة سبعة not personal advice أحوال yeah 401k تليكم ولا حنت تقبروا يدخلون حوات 401k تليكم let that for I think so 40k in the account okay yeah I got you Africa yeah نسام اللي سنانا sorry alright okay what Palantir yeah engineer like engineer right Palantir is good company I love Palantir. I love Nvidia. Up trading mality. So of course I love Tesla mality. Like yeah, MicroStrategy had Nero Antabo. Yes, I do. It's good, but look what is news. Always what technical analysis can trade gabber anan abnet. Inta is gabber. Like fundamental analysis trades gabber. Fundamental analysis malit news. Naita company times. انت اجرا جوجلس هاي كوين له واي حد تشيبس صريح ماله حوات جوجلس لايك بيك تغني تشيبس امتي ماله
Google was up. Let me see. What is Google? Yeah, it's like even up today too. Like, let me see this. I forget that actually. I did Tanius بقال حليفاتن I رأخوان I could trade trade كجبر مخالكني. Look this today on learn 4.46 alphabet Google مالت. Why? There is a new chips. Where you go? Yes, here you go. This is the chips one. Come on, I don't need this. This is the new one. Willow, whatever it is. So this is why they create these chips, Google. So that's why it is high. So anything okay. News قديمة خدمت أماركة سلزلها نيوز الله خد جزء آخر مالتي هو جوجل حدش برودكت يمسله حدش لونش قبله حدش نجار يمسله بايع ماركت جن ناي جوجل فاندامنتال كم تزول أنت فاندامنتال Google has a good fundamental. Look this. Revenue is 88.27 billion. 15.09 15% up year over year. And then net income is 26.3 billion. 33.58 higher. EPS is 2.12. 36.7. Net profit margin is 29.8%. 16.9. So this company, this is good. This is good. So Google now within like 5 days, like 11% higher. Like this, what? Within 5 days, because of what? This new chips, the one we said it, like this one, William, whatever it is. So, why? Meta was high. I don't know now, but Meta stack. Today, I learned 2.6 and up. By the way, today, CPI report analyze update price target. Like price target analyze ka update gero manage. So, all our stock market is to the moon. What? Isn't it because alone I couldn't hit again? That's what we can do. S&P. Good. Like, what is this S&P? Year to date. Come to 28.29. This is too much. How much everything galan company is a company. S&P is high because of this Arabia and CPI report mality inflation. So we have a good report. We are really good in So maybe 2021 might not. Sorry, 2025 might not. But we have a good profit now. So 2025 بحلفك حساب منفارق ظلوا عند حرز خونه recession تزيرينا believe me or not it's gonna be good years. حساب منفارق قلتش عن 25 جن إذا قلت طبعا قلقلوا لا كرر نخلا. Specifically تسلا هاي كتكون تخلي أنا يبقى على بينا تسلا. fundamentals أبغى سلو ظلوا production ظلوا. جن حفش شو S&P يكون قال general يكون يقول ناقن ذات مت عمت ناقب برا قلتش 25 ناشد شورحي look market صحوات. كل خريئة نخلا. ترامب مسي حدش حقتات بوليس خاتي بوليسات حقتات جليز طعمان ماركت نالو جليز يقول الله special mistakes تأثر. So كل زي عندنا زم كلهم فدرال زقبرون بول إذا شد الشاور حند حد صبوا غيرنا حالفنا يا always تمام تسلا تكون تخلو maybe نايبين أصلا تهون ما this is how we have money. What platform did I use? إنهم أنا Webull يتكلم. I used it Webull trading تقبر مالتي. Yeah, Robinhood Telecom, Robinhood تكم ناي long term not again M1 Finance. بزي أقعد أمريكا تنبرو تصبح كلاس كلوني ناي أب account خد الدوليو تصبح حقزك مية مدى كلون I will just do it. Look this Sally. Okay, if I have 200 shares on Tesla, what do you guys after 5 years? My goodness, Sally, if you have 200 shares, what is the dollar cost average? How much do you have? What price do you have? Let's say like 200 shares in the Hiralika. As of now, كنت قال لك مثلك خليت 100 تليك as of now 420 you have 84,000 لك 84 شحن you're good my friend come on let me show you calculator where is my investing calculator yeah عند حر كل 100 شهر لك خينو أبزا زلاتا زهجي ب420 دليا كندي على كم سيرك جنزب 84 شحن 954 على كمالك
84,954 ኣለካ ማለት እዩ within 5 years በዚ ንብላ ዘለና 77.82 እንድሕር ከይዳ እንተ ነፊዕካ ኣብ ወርሒ 500 እንድሕር ጌርካ ኣላ I will show you this how big in money you are gonna own almost 4 million my brother according 5 years why you have that 72 77.82 تلقون history ዝሓለፈ 5 ዓመት የተጠቀመ ዘሎ history ካ ክድገም ባህላ ያኒ እዚ ግን personal advice ኣይኮነን personal advice ኣይኮነን not personal advice ሓዚ እዚ ኣብ መንጎ ሄጋ ኣብ ከጋጥመና ኸሊ ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ኸሊ yes please yes this is silly you look me that دلته شرط لك 40 بتزلات هجي value of night Tesla then 84 شحن 954 value of ገንዘብ ኣለካ እዚ ኸ ከባቢ 77 እንድሕር increase ገይሩ you will have about 4 million in 5 years my brother ridiculous right I don't care about 4 million you will 2 million ክህልወካ ግን I'm very sure about that ክህልወካ ኸሊ 5 years እንድሕር ጌርካ ክሳብ 2030 good enough أنا يأخلني متروتاي مستدراي مالتي all right well ما أكله وأنا مالتي what is your plan ما أكله حوي what is your plan so if you want to buy Tesla what is your plan do you want to hold and buy and hold always good buy and hold is always good so it's a buy and hold this is perfect والله جزيء خشتاي دحر عمد دحر لسورح دحر 4 ورح this is another one مالتي so risky you all right be careful that مالتي yep Google is not only chips self-driving taxi too yeah it's not كلن كمصاين by the way بزعبا روبو تاكسي قلمله كلن كمصاين within ابز 5 ዓመት that's why ni Tesla كساب 4 ዓመት 5 ዓመት ولا ተወዳደርቲ እንተመጻ she will be survive ክትከውን ትኽእል እያ she is the only one ብዙኹሉ ዝገብሮ ዘላ ናይ መኪና within 4-5 years ግን ብዙሕ Google ክንርኢ ንኽእልና ሜታ ክትመጽያ Google Meta መን ይኻል ካምፓኒ ኸወደይ ትመጽእ I think so Google Meta and Microsoft too they are coming robotaxi autonomous ኩለን ክሰርሓ መጻያ they are switching ይገብራሉ by the way yes that's why get it now get the money and then whatever you can do maybe ገዛት ይዘለካ ገዛ ክትገዝእ ትደሊ whatever business ትደሊ ስዑ business በድሕሩ ተስላ ድሕሪ 2030 ገጻ more ተወዳደርቲ ክመጻይ more ከም ዝኸደ ከም ዝህጅብ ዝንሪ ኣብዚ times and 4 times ክንሪ ኣይንኽእልና ማለት yeah Amazon thank you yeah you're right حقوس حوي Amazon has all كلن ኣብ ናይ AI by the way كلن invest ገብራ ዘሎ we are speaking is ብዛዕባ autonomous robots ኢና ንዛረብ ዘለና so robots ሲመን ክሰርሓ ይኽእላ yes كلن ምስ ናይ AI ተሓዘን every company ምስ ናይ AI ተሓዝ ጥራሕ invest ገብራ ዘላ very true guys yeah if you want to hold for why do you wait then not personal advice if you want to hold for a long time why you don't have to wait then. All right guys let's go with it I know I'll come don't worry ዝኾነ ነገር ተልዩ any break እንድሕር ይገብር ኣለውን ክመጽኢና ግን ማርኬትና is doing great I hope this year is going to be up maybe Tesla ከባቢ 450 400 ገለ እንድሕር 2024 ዓጽያትልና that's good news good news ንዓመታ for sure 600 ክናቲና yep Amazon next 5 years while Amazon is growing ጽቡቕ ካምፓኒ steady ካምፓኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ yes it's good I love it no I love it Amazon I love Apple I love Amazon ክነግረኩም ኣነተን ኢንቨስት ገብረለን ማለት ሕጂ ወጽየ እንዲኻብን Amazon Apple after Amazon Apple Nvidia still ኣለኹ Amazon Apple Meta Google yes ናተይ ፖርቶፊሎ ኣብቲ M1 Finance almost ናይ 8 holding company in ዘለዋኒ ኣብ 8 እየ ተዋፊረ ሕጂ ግን ስኩዝ ገይረ ናብ all Tesla and Nvidia ጥራሕ ዘለኹ not personal finance not personal advice I'm taking risk I like to take a risk for sure I'm not lose ገብሮ ኣይክእልኒ እዚ ገንዘብ እዚ lose ተገይረ ኸ ውሲ ድሓን ኣበቀሽ ማሕረ ኣለውና ጸሎት ክብልና okay thank you guys
Yeah, Solomon membership كتكون I know ad كندي جزء حد up to Telegram أبي كارلو so membership كتكون نحنا Telegram already جاء إن مزجبا ودينا عندنا حوات yes كندي جزء سديد الكارلو تا Telegram وي تلفون كأير وي كا something ولا تلفون كهيب كان نبينها privateون download قبل كان أبغى أخسر الكا فتينا أبيات كاب كلا إكفالها Solomon أبيات كذا كاب party 2 جمير كا almost كل مشروعات ورح جمير كا أخذ أتري لي حاجن you need to update your whatever not ka telegram di telephone kadi ra'aya fatish اللي يسلي حوي and thank you and then welcome خبنا ويحسن زلها anytime تمزتغلها can I be added not now not now Africa not now هجي we are so busy بزحات تم زلونا لونا عندنا حدش بزحات على عمنا مزجنا سلزلنا not now هجي قرب كنبل لنا هنياتنا عمسي daily report لنا معلتاوي مسؤوم لنا 45 minutes معلتاوي report نقبر زي خوينو جوجل زي مسؤول تسلا زي مسؤول قال economy زي مسؤول ندابلنا نقبر so yes مزجواجن كندمرنا very much دحرق التور حصل الصورحي تم كلا أي كفال مسودو المسي just for 5 stars okay good job congrats man like it good job don't touch it thank you guys all right guys love you all welcome again Habesha education is here whatever it is قال ولا حنتي نيوز تلينا ممكن متسينا صباح ناي PPI لنا yeah ماركتنا صباح بزح يتصبيو PPI ولا حنت خلص لنا كدني just قال نيوز individual stocks قال نيوز تمتي انت تكون بر in general كم زرا مزرعنا big نجر صباح قبلنا report so now December 10 شومنت هنا حنصبح يجي December 10 شومنت rate cut ودرال Jerome Powell is here live على ناشعو love you all thank you bye bye